ka jing tu kana sapang ka wei ka kente ka badon samla na lor jong ulok. Don wei ubri uba kertiang Nicholas udai ubri uba don buram dan akor bat uburam bha kam tam le ki kente. Nicholas cukran na lek klam akor yano. Ka kemi bat ukpa jong Nicholas kila penyato ya Nicholas bat ka wei ka kente ka ba kertiang katara na mar ba ka dei ka khon jong uparlok jong ukpa jong Nicholas. Nicholas ulayato bat katara na mar ba ju sajla yala ka kemi bat ukpa. Katara kam dan mon ban nyato ba Nicholas na mar kadon la usamla. Henry ka kemi bat ukpa jong karo kimsha ba katara kan nyato ba usamla jong ka kimon ba kan nyato bat Nicholas. Katara kala plan batang sudah piato ba Nicholas dengan sapan divorce no ya u. Enda Nicholas berkatara kila mi na yingkmi kine ki arngut kila sa no la ka jong ka ying. Nicholas uburam bha ya katara na mar bakare ka kentei Henry katara pat ka isi ya Nicholas. Ha kawai kasmi kat ba Nicholas udang wana jingtrei katara kadon haying. Nicholas ulat tangan bha upet ya ukhujaru donja katara kam shet ka syong haying ru ka imtang bantek message bat no. Nicholas ulat pitar ya katara Henry unle kumno usngap la ka sngap marwei. Katara kam jule haba ka syong haying ru kale penat kongpong penban ya Nicholas. Nicholas teng ukwa ban le ye ja katara Henry katara kada maham kelai ulok bat kadaong wat jukta yanga. Nicholas ye ja katara Henry katara pat kam don jing ye ja ulok. Katara kam pat ya khat bat usam larim jongka kaya phone kaya text pe teng kale ja kenduk ru bat u. Nicholas haba upet ja ka jingle jong katara ulas ngau babe yalade ba uyato bat katara. Katara kada peni mar khmat ya Nicholas haba ka phone ne ka thok message usamla jongka. Te ha koi kasngi katara kla leja kendu ya usamla jongka. Usamla jongka bat katara kida ya kedup iwei. Nicholas ulap pelenya la kalok la jong Henry sngo paida namar utep pa katara kam ye ja u ka kam ye ja usamla rim jongka. Enda Nicholas ulapoi haying Nicholas uhap saj uhap kling hi ya kitar kaset katiuru uhap banset hi Nicholas ujau umat artat marwe ya laka no sip jot la jong. Enda katara kelawan haying katara kasyo phone betang bat usam la jongka. Usam la jong katara na du ba katara kampat ya thoru dan jing ye katara namar udon sakawaipat kasamla. Nadu bakatara klayato usamla jongka ulasim kebu susu yaka namar bakadei kebriu kebaladon lok ukwa ban lek yaka Henry katara pat kam snutu. Usamla jongka udai tang unong penpra kyuja yaka berulok jongka. Nicholas ong esu ulat had ban kren yaka tara namar utip bakatara ka isi yau. Teha kui kasngi katara klayo jing pangset. Katara kla jurbha ka jing sitam. Nicholas ula lingo ba katara kam kishu na jing tia ladap khatwe ba jero. Nicholas shwa ba letrei ula letpe ca katara ha jing tia ba ula kata ada ka kti ha ka kli jongka ula lap ba kala shit bha. Nicholas uklem letrei shu ula hap sumar ya katara namar ba kala pangjur. Teha kwe kasngi Nicholas ularai ba ai divorce no ya kalok jong namar sio mentoy banya salang bat katara namar ba katara kam don jing iye ja Nicholas ula phone ni uplidar ba penyarap lem ban penyo ka kod divorce ya ka kerteng jong bat katara. Ha kasngi ka babut ka badde jong katara ru kaladei katara berusamla kiliyakut ban leja kendu hapak. Nicholas ula penkre ya ukek badde na kabenta jong katara bat ka wei ka give. Katara kala leja kendu ya usamla jong ka hapak. Katara kala ap ya la ubayit kumba lai kenta ban ya celebrate badde bat Henry usamla jong ka uklemwan. Katara kala sngusi bat kala lejno. Katba katara kadang yatenti ban lejno saying. Katara kala lap usamla jong katara udon bat ka wei ka kentei kidaya bat kti iwe.
Katara kamlat kran syu kelas ngeusi syu namar ulat thok yaka. Katara kelakan mau yala ulok la jong bakatno usumar bhayanga. Kum ka akor jongaru jutau. Katara kala ong mentangan leche ngan panmap yala ulok bakatno ngala bakla shisha. Enda katara kala poi hayeng. Katara kala pli ka jingkang. Marsen pli ka jingkang katara kala yo i baka kamra kadum. Enda katara kala rung ha kamra bat lahap du sentiu ha kli jongka. Katara kala kendit bat ha kata kapor kalaj kala me kensan. Katara kala yo i ba ulok jongka ula penkrea da ukek na ka benta ka sngi jongka. Unikolas ula I give ya katara. Katara kala plate ya ka give ba ai da ulok jongka. Henry ka lap ba day penban da ka court divorce. Unikolas ula dep lumlot ki jany. Unikolas ula ong ya katara basa syong suk tara bat mentang an leknyo. Katara ketemu ban panma pi ulok jongka tang namar ba usamla jongka ula don samla shaway. Katara kala panma pi ulok jongka Henry Unikolas ula ong ya ka. Lok ba ik jonga ngamap ya pi tang ba ngam trishu ban ya syong lang bat pi sadang syong suk ma pi. Katara kala babe namar kam kenkor yala ulok jongka na du ningkong kisngi. Endala syam jing saken mau ya ulok. Henry ulok jongka ula ong. Lok ba kapor kala der ya pi. Lada episode tenat sungguh like, share, bat subscribe ke channel. Pisngo tenat kena ke jinga tukana sa komen.